tumandane tutethanie oyu ila twithayo tutane twimwe mwene ngutungie mubea Elevax Media Nechunguzitethayone wakwa maito nangamanya tutambua mundu wa muno ila watutia kutangasa useo wake amina kuthie mitandaoni visa syake tuisambasa na kwasi ati anaimusia kumuoneza Facebook, WhatsApp, Twitter tukamune nguma tuminduke tumandane tutethanie oyu ila twithayo tutethanie oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa mwene wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea kutethania kabala undege mwendwa ila umene na metho maisha wona tukwikala ni utagani kutethania vaingwa ono mwe witonya onenda thuwete ata nyabano kavika eka ile utegyo wange tuminduke tumandane tutethanie oyu ila twithayo oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa mwene wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea kuitedia umwe wina tayamba ito wetwa arambe kuitedia umwe muvidani sie mama teja mundu kitandani atana vinyae onya mundu weno egayo akwene na metho nondo oyu ila twithayo tutethanie oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa mwene wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea ona bibi shawa kutania ana metele wadimo wasiana asia oyu ila twithayo siata sangona maituna na umeke oyu methayo netwita imonya wenda oyu methayo oyu ila twithayo maoni asia imaku wenda oyu methayo mako wathime matwila matakithoi oyu ila twithayo anya kibeti chaku wenda oyu yuni waki
flash nondo Tumandane, tatedanye, oyu yela teda.